Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada. Ukrayna haberleri bugün Mayıs'ın 11'i Cuma günü. Keçken kun devamında Donbass'ta 3 Ukrayn harbiyi yaralandı. Rusya işgalcileri birleşken güçlerinin istihbaratlarına 55 kere ateş açkan edi. Minsk anlaşmalarında yasak edilen silah 15 kere kullanıldı. Şu cümleden ağır toplar işletildi. Harbi hareketler esasen Donetsk yönelişinde alıp barıldı. Rusya ücretçileri defalarca Popasna ve Şirokin rayonlarında hafif silahdan ateş açkan edi. Rusya Kırım işgali sebebinden Ukrayna yatırımcılarına 159 milyon dolarını ödemek gerek. Bu Gaaga'da kimlik mahkemesinin çıkargan kararıdır. Joyulgan aktivler için paranı davalarını açkan 18 Ukrayna şirketi ve bir hususi şahsı elde edecek. Kararda aytılgan ki Rusya 2014 senesi Mart'ın 21'inden itibaren Ukrayna yatırımcılarının akları bozuluğu için mesuliyetlidir. O vakit Rusya prezidenti Vladimir Putin Kırım işgali hakkında fermanını imzalagan edi. Ukrayna adliye nazirliginde kaydetilgen ki bu Rusya'nı işgal için tazminatını ödemege mecbur etken ilk mahkeme kararıdır. Тут был очень сверхсложный юридический вопрос о том, Мында Украин şirketinin yatırımı Ukrayn territoriyasına yapılgan hakkında pek gayet kıyım yuridik mesele turaydı. Çünkü onun yapılganda Ukrayna'nın territoriyasındaydı Kırım'da. Rusya yatırımının yapılgan territoriyasının kanunsuz surette zapt etse, Rusya Federasyası ve Ukrayna arasında anlaşmaga göre bunu yatırım olarak tanışmaga mümkün mü? İşte mesele gayet kıyın. Onu dünyanın hiçbir mahkeme bakmaydı. Ve işte Ukrayn şirketlerinin faydasına kabul edilgen ilk karardır. Bunu Rusya iktisadiyatına yatırım olarak tanımaga mümkün olganını isbatladılar. Ernest Osmanov Tunev'in Rusya kuvvetçileri tarafından işgal edilgen aqyarda tutup alıngan Kırım Tatar ağa kardeşlerinden biri azat edildi. Aqyar sezosunda tutulgan ağası Enver'nin davasında şahat olacaktır. Kırım Birdemligi birliginde bildirilgen ki Enver Osmanov Rusya'da yasak edilgen Hizbut Tahrir İslam teşkilatına alakası olganında qabatlana. Osmanovlar Rusya'da aynı qabatlav boyunca 5 yıllık hapis cezasına mahkum edilgen siyasi Mabus Nuri Primov'nun iki doğmuş kardeşleri ola. Ukrayna Tışkı İşler Nazirliginde Kırım'da olgan yanı sırı tuvler sebebinden narazılık bildiri. Cinayet faktı halkara mahkemelerge berilecek dep yazdı Twitter'de Tışkı İşler Nazirliginin spikeri Mariana Beca. Sloveniya prezidenti Borut Pahor resmi ziyaretıyla Ukraynaga keldi. Kirish tedbirinden son ko'z-ko'zga Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ile ko'rishdi. Devlet başlarının reisliginde muzokaralar keçirilecek. Ularning sonunda bir sıra iki taraflama anlaşmanın imzalanılması planlaştırıla. Ko'rishuvning esas mevzuları arasında Rusya tecavüzüne karşılık ve iki taraflama işbirlik mevzuları olacak. Bu Borut Pahor'ның 2017 senesi Sloveniya prezidenti vazifesine saylanılmasından son Ukraynaga birinci ziyaretidir. Amerika Birleşken Devletlerinin Temsilciler Palatasının İstihbarat Komitetinin saytında Rusya Troller Fabrikası tarafından ödenilgen Facebook yazılarının kopyaları basıldı. Yazılar Amerika Prezidenti saylavlarına tesir etmek için 2015 senesinden başlap yazılaydı. Şu cümleden Donald Trump'ның baş rakibi Hillary Clinton'ın namzetini itibardan düşürmek için komitet reisinin muavini Adam Schiff kaydetken ki Amerikalılarını 40 doğan yarım dini siyasi meslekleri boyunca bölmege isteyediler. Memlekette muayyen meselelerden endişelerine göre aldatıp idare etediler. Amerika istihbaratının malumatına göre umumen 3,5 bin ilan satın alındı. Onların Birleşken Devletlerinin 11 milyon vatandaşı kordu.
Бірлешкен Devletler Иранның өзек объектлерінің БМТ тарафындан тешкәрелемесіне исрар етті. Бұны яқында Америка мемориятының темсілжілері білдірді. Президент Дональд Трамптың озу есе дегені кебі Иранен Devletке өзек селесіні ішлеп чықармаға имкан бермейдек. Яны анлашманы қабыл етмеге үміт еті. Иран өзек программасы бойынша ұлған евелки анлашмадан Америка Бірлешкен Devletlері майысының 9-ында чықты. АКФ-де чықышта бұлынып, Трамп анлашманың шымдыки шекіліні қабыл олынмас деп адлады. Ведейке о Тегеран өзек программасының тоқтатылмасыны кефил етмей. 2015 сенесі имзаланылған анлашма Иранның өзек селесіндан вазгечевове она қаршы иқсисади санкцияларын ләғу етілмесіні көзде тұтайды. Израиль Сурияда Ирана күчлерінің арби болуынуына yol бермес. Бұның ақында баш Назир Беньямин Нетаньяху білдірді. Бөлелікнен о Израильның Иран объектлеріне ачқан ава ұжымыны изатлады. Ве халқара топлулық мәселелерінің умуми чезілешіне чағырды. Оның сөзлеріне көре ұжымлер текрарланса Израиль өз мевламарыны Иранги усулда или құртарajak. Иран хатста кавадом. Иран қызыл сызықтан кечті, жевабымыз да она көрейді. Тунывин Асадың режиміне ачық айдын биянат йоладым. Әрекетлеріміз Иран нишанларына йөнілген. Ама Сурия ордусу да бізге қаршы әрекет әджек олса, бізде она қаршы әрекет әджекміз. Израиль Сурияда ерлешкен Иран объектлеріне майысының 10-да кечер гежесі ава ұжымыны ендірді. Дамасктан 40 километр ұзақлықта ерлешкен. Арбия деклеран бары ве ава мудафасының мевзімлеріне атеш açılды. Мониторинг бойынша Сурия мерkezінің мәліматына көре ұжым нәтижесінде 23 инсан әләк олды. Ознев бетінде Русия команданлығы ресми суретті білдіргені кебім 3 инсан әләк олды. Эки адам яраланды. Авиаужум Аль-Кудс Иран махсус бөлігі тарафындан Голан төпелерінде ерлешкен Израиль мезімлеріне қаршы чыққан ракета атышларына жевап болды. Ишбу бөлік Сурияда ерлешеве Башар Асадның үкіметіне қол тұта. WBA версиясы бойынша дүния чемпионы унваны үшін уруш арфесінде Василий Ломаченко ве Хорхе Линарес адети бақышлар дуэлені кечірді. Украинаның рақыбы бірінші олып бақышына айырды. Уруш ғалибы чемпион унванындан ғайры хусуси құшақыны әлді етежек, оларны бүтін дүния бокс бірлігі тарихи урушлары үшін азырлай. Ән яқшысы еле урушыны ишаретлемек үшін Ломаченко Линарес урушы майысының 12-сінде Нью-Йоркта Madison Square Garden'de keçirilecek. Lomachenko ғалибе қазанған олса, озу үшін енді 3-cü чекі категориясында чемпион құшағыны әлді етежек. Хорхе Линарес 32 yaşında ихтисаси рингде 47 урушны keçirіп, 44-те ғалибе қазанды. Украинаның сабында 11 уруш ве 10 ғалибе. Украина темсилжесі Меловин Евровидение 2018 ярашының гранд финалыны ачачак. Бұның ақында ярашының ресми сайтында языла. Алевлепен яңған санада кекенжі яры финалда ерджі Андедзеледде рок еріні иджира етті. Украина еле бірлікте финалға Сырбистан, Молдова, Маджаристан, Исвечия, Австралия, Норвеч, Данимарка, Словения ве Филименк чықтылар. Финал бұ жұма әртесі күні кечірілежек. Букмекерлер қыбрызларының ғалебесіні тахмин етті, фаворитлер сырасына Норвеч ве Израиль iştirakçıları да кіре. Үрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз еді дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықен қалыңыз, көрішкенже.